muri iki gicuku kuwa Mungu kw'igenekerezo rya 22 ntwarante 2026 ivy'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bisubiye rudubi. Bigenze gute? Ni za drone za precision drone strikes ziri kuzenguruka mu bice bitandukanye biri high vari targeted, bikaba byamaze guhabura bikomeye aba muri twirwaneho MRDP. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bivugwa ko Fardc yatangije offensive operation mu gace bigaragara ko ari neza na point 0, aho bivugwa ko kuri ubu byongeye gukomera. Ni mu gihe kandi Fardc ifatanyije n'abazarendo mu misozi itandukanye mikenke bari muri high ground offensive mu buryo budasanzwe, bikaba kandi byarakurikiye byagaragaye muri weekend bya exploit the weekend enemy position byagiye bigaragara. Ni mu gihe bivugwa ko kandi mu bice bitandukanye kuraksi Mikenke, Minembwe, Kalungu, Fizi hongerewe abasirikare. Ni mu gihe kandi byahise bituma habaho tactical withdraw ku ruhande rwa M23. Turaza kureba ibyabere kuri abandoned position, turebe kandi biri kurera kuri defensive line nk'uko rero bigaragara. Ni mu gihe kandi urugamba rwamaze gucurama mu buryo budasanzwe, bivugwa ko hatangiye physiological operation cyangwa se urwego rwa counter insurgency operation iri gukorwa na Fardc. Zose rero bikaba bijyanye na emergency medical treatment Fardc yamaze kugeza ku mirongo imbere y'urugamba bijyanye n'uko inkomere ziri kwiyongera. Reka turebe akaruko kandi kuri kuba muri iki gicugu, tubahaye ikaze ngaha tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere munsi ya video kandi kuri buto yanditseho ijambo s'abonner cyangwa se subscribe bitewe n'ururi mukoresha, maze ntuzongere gucikwa. Reka twinjire turebe akantu ku kandi wibucyo kandi like kugira ngo ubu duteye inkunga ikomeye. Bihagaze gute muri iki gicuku? Update zigezweho mu gicuku kwigenekerezo rya 22 ntwarante 2025. Aravuga ko imirwano mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yakomeje gufata indi ntera cyane mu misozi itandukanye ya miremire ya Minembwe no mu bice bya Fizi, aho ingabo za Fardc ziri gukora uburyo bugezweho bwa gisirikare bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ihuriweho na MRDP twirwaneho. Nkuko rero bigaragara, amakuru aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 19 rishyira ku itariki ya 20 Fardc yari ishoje imyiteguro ikomeye yo gutangiza precision drone strike zirasa ku ntego ibizwi nka high vari tactics, cyase ahantu h'ingenzi cyane mu misozi yitwa Sina yiganjemo Irundu, Bidegu na Kakenke. Iyi rero nikaba ari imisozi Fardc yazanyeho amageri mashya yinjije mu rugamba, aho izifashisha uburyo bwa ICR cyase intelligence surveillance and reconnaissance drone mu kumenya umwanzi aherereye yihuse mbere yo kumutera. Ibiro bikaba biribanjirijwe na drone zikomeje kugenda zigaragara muri ibi bice. Roko infomura hati nibyo koko bimaze guhinduka. Ubu tuvugana muri bice byo mu misozi ya Kakenke na Bidegu hari drone ziri kuzenguruka muri iki gicuku. Biragaragara ko ziri kugenda zifata amakuru kugira ngo zigabe ibitero bikurikira ibyabaye ku munsi w'ejo. Mu makuru dufite nuko rero iyi aero bombardment yibanze cyane ku gusenya logistics hubs za MRDP twirwaneho zirimo aho babikaga amasasi, ibiribwa n'ibikoresho by'itumanaho. Ku munsi w'ejo bikaba byarabaye amakuru ava ku isoko ndetse na ndakava zihagaze ku mirongo imbere y'urugamba. Aravuga ko izi strike zagize ingaruka zikomeye ku bushobozi bwa MRDP twirwaneho, bikaba rero byatumye badakomeza offensive operation muri aka gace. Bikaba rero bivugwa ko bamwe mu bakomando ba M23 na MRDP batangiye gusubira inyuma mu buryo bwa tactical withdraw nkuko bigaragara. Nyuma y'ibitero byo mu kirere Fardc rero kuba isitangiza ground offensive bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro
izwi nka Allied Local Militias Wazalendo mu rwego rwa Exploit the Weekend Enemy Position. Ingabo zateye zinyuze muri axes zitandukanye zirimo axe ya Mikenke bakomeza Minembwe, axe ya Karundu bakomeza Fizi. Ibiro bikaba byatumye ku ruhande rwa MRDP twirwane wabo ACTU BUJUMBURA ku ruhande rwabo, ni mu gihe kandi bivuga ko bataye ibirindiro byabo ibizwi mu gisirikare nka abandoned position. Hari kandi gucika intege ku mirongo y'imbere y'urugamba, nababwira ko bizagenze mu buryo bwa defensive line collapse ku ruhande rwa MRDP twirwaneho. Hari amakuru kandi yemeza ko Fardc yatangiye gukora tactical high ground zifite akamaro ko mu kugenzura tere no gukumira ibijyanye n'umwanzi uri kugerageza kwinjira mu rwego rwa counterinsurgency operation. FRDC iri gukoresha cyane physiological operation igaragaza uburyo yakira neza igashyira mu bikorwa ibijyanye na surrounded combat mu minsi ishize. Abarwanyi barenga 20 bo muri MRDP twirwaneho bakoze voluntary surrender mu gace ka Fizi cyase kwishyikiriza aba FRDC bizwi nko kwiripotinga, bahise bashyirwa mu maboko y'itsinda ry'abaganga ba FRDC bo mu gice cya military medical corps, bakorerwa emergency medical treatment abakomeretse, bakorerwa kandi decontamination and stabilization. Abandi bakaba rero barawe ibiribwa bijyanye n'uko bagomba kubanza kwitabwaho. Bibugiye kandi bivugwa kandi binemezwa ko ibikorwa bifite intego yo gusenya morale y'umwanzi, guteza imbere defection rates, kwerekana ko FARDC ari igisirikare gikora kandi mu rwego rwubahiriza amategeko. Muri iki gicuku rero biravugwa ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka turebe mu Uvira aho habaye urusaku rw'amasasu ndetse muri iri joro ubona abantu bose batari basobanukiwe impamvu yarwo. Ubu ni urusaku rwabaye amasasu ndetse rwamaze n'akanya, bigaragara ko ari ukwivumbura ndetse n'uburakari kuri Wazalendo ngo batishimiraga kiriya gikorwa cyakozwe na guverineri cyo kuzana abari abanyamurenge muri Uvira, ndetse n'ibintu byinshi bitewe n'abaturage umunsi wose w'ejo. Bikaba ari byo byavuyemo ngo gerasa hejuru ndetse ubona ko ryarimo Wazalendo ndetse na Fardc, ariko ni ikintu cyabaye nk'igihamura abaturage kuko byarinze bigeza mu rukerera bafite amakuru ko ashobora kuba ari M23 yinjiye mu mujyi, ari imirwano yabaye ikomeye, ariko iri raswa ryaje kugaragaza ko ari Fardc ndetse na Wazalendo bamwe mu basirikare babikoze nkana mu buryo bwo kutishimira kiriya cyemezo guverineri yakoze cyo kuzana abanyamurenge mu buryo bwo gusura umujyi wa Uvira. Rero ntabwo ari ho honyine kuko n'aha muri Kiriba habayeho imirwano yatunguranye nayo kandi yaketswe ko ari M23, ariko siyo. Ingabo za Wazalendo na Fardc barwanye ndetse ku buryo hatakajemo mu mpande zombi abasirikare ku mpamvu z'uko Wazalendo yaregaga Fardc ko uyu muhanda bafunze ku ruhande rwa M23 ku baturage bava muri cyerekezo kiyobowe na M23 baza muri Uvira, harimo ikintu cyo gusoresha ku ruhande rwa Fardc, igasoresha abaturage ndetse ngo igakora igikorwa cyo kwaka ruswa ku buryo batasakwaga bakinjira badafatwe binjira muri Uvira. Rero Wazalendo yitwaje ko aricyo gituma hatabaho kumvikana n'aba basirikare ba Fardc, bababwira yuko abo bantu badasakwa bashobora kuba hari ibintu bitari byiza bashobora kwinjira nayo, yaba intwaro cyangwa akaba ari indasiriza ya M23 zinjira muri iyi nayo yabo, ariko bacukumbuye neza basanga si cyo bapfa, ahubwo biri kugaragara ko aho hantu bariyeri zabo zakoreshaga amafaranga menshi kandi yatwarwaga na Fardc kuko niyo yari ifite iyo bariyeri. Rero Wazalendo yo ikagira umujinya w'uko itabona ayo mafaranga kandi ifite ubwisobanuro bw'uko yo idahembwa bihagije neza nk'abasirikare ba Fardc bahembwa buri gihe kandi batagira ibirarane, bo bakabashinja ko iyo bariyeri yakabaye ari bo bayikoresha. Rero ni ibintu bapfuye bararasana ndetse mu masaha menshi mu gitondo kugeza mu masaha yine, ariko amakuru ku baturage twari tuzi neza ko ari M23 yagabye igitero muri kino gice. Yego, ubwo uratujyana ku index mu mwanya, ariko ndagira ngo mbaze Safari mu buryo burambuye dusobanurire ku birebana n'imbaraga bivugwa z'abanyamahanga baje muri imirwano y'igisirikare cy'u Burundi Angola
ndetse n'aba-TPDF bihagaze gute ibyabo bwana Safari? ni operasiyo akomeye nyine aho bigaragaza ko hari imbaraga zidasanzwe bakoresheje bitewe n'ubumenyi bafite, kuko wenda tugiye mu rugero rwa hafi, TPDF ni ingabo zizwiho kurashisha abakirari, kandi abakirari nizo ziri gukorwa cyane, nizo ziri gukoreshwa mu mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo zangora ni ingabo zizi kumanukira mu mitaka, urabona ko bazizanye bazi ko bagiye kuzifashisha mu gufata umujyi, ariko uko biri nazo zizi kurwanira ku butaka, nazo ziri gufasha iza Fardc ndetse zikanayobora ama operasiyo nyuma yuko ariko baje kuvumbura ko Fardc bagambana n'abawazarendo bivamo sahi wenda abantu bafite akamaro. Navuga ko ari abacanshuro ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, kuko abenshi ntabwo bazi ko Ubufaransa buri hariya, kuko kohereza abasirikare barenga 400 ntaho nigeze mbona abantu baza gutoza igisirikare ngo bagere kuri uwo mubare, kandi babizi neza ko aba Bafaransa bubatse base militaire iri hariya warikare, ndetse ubona yuko yanazengereje ihuriro rya M23 magingo ya nubwo bari kurwana berekeza, ariko urabona yuko igihe bahereye barwana warikare bayaravuyemo bitewe n'uko bari bashyizemo imbaraga zidasubirwaho. Ndetse wenda icyo nakubwira gikomeye cy'abari kuva hanze, nakubwira yuko FDNB isa nkaho ari umutima ukomeye cyane w'iki gisirikare cya Fardc cyangwa muri iki gihugu cya Kongo, kuko ni abasirikare bitanga ku rwego rwo hejuru yuko bakuyemo abadafite umutima wa gisirikare, ngo niyo mvuga abadafite umutima wa gisirikare n'izirambonera kure zari zaje. Nta kuntu wa mugani wafata umuntu utaratojwe ngo mumwigishe kurasa gusa nta n'icyumweru nta byumweru bibiri ngo nurangiza umwohereze ku rugamba atazi ngo drone niza ndahunga gute ibitero byayo cyangwa grenade nigira birahigenda gute. Urabona ko imbaraga zikomeye zagiye zigaragara, tuvugana ihuriro rya Fardc niba ridafite aba bafatanyabikorwa bayo bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye, M23 ndakurahiye baba barageze Kinshasa. Yego Mutama, nawe rero utubwire ku bindi bijyanye n'abo basirikare b'abanyamahanga baje gutanga renfort, update zari nizi. Yego icyo nabavugaho, bakoze ibishoboka byinshi cyane, kandi urabona ko n'urugamba ntabwo ari urugamba rworoshye ku mpande zombi. Ubona ko utavuga ko batakoze bijyanye n'uko wenda ushobora kuba kuki babatwara ibice byinshi, ndetse ukabona ubu nta kintu gihinduka kidasanzwe. Ni urugamba ubona ko rurimo imbaraga nyinshi, kuko akenshi aho bamaze kugererayo, uretse wenda ingabo z'u Burundi zimaze igihe muri iyi mirwano guhera muri Nord Kivu, ariko aho bigereye muri Sud Kivu ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye, kuko wafata urugero nko mu Minembwe ubona ko ku mpande zombi nta gutera intambwe yo kuvuga ngo hari igice bigaruriye baga bafata ngo bagitendemo ku mpande zombi, ariko ubona ko byanze bikunze ari ibinaniza byinshi cyane njye mbona bituma ko ziriya ngabo zitagira n'icyo zigeraho gikomeye. Habayemo gusa naho bavanga koalisiyo yo gukorera hamwe, bizera ko ari ukwishyira imbaraga hamwe zikaba byagira icyo bibafasha cyane muri operasiyo bari barimo, ariko ntabwo ariko byabagendekeye, kuko ubona ko ahubwo kuba koalisiyo yarishyize hamwe muri buriya buryo harabayemo gusa naho habamo ibicanege byinshi bijyanye n'amakuru yatangwaga ku ruhande rw'umwanzi, ndetse ukabona ko harimo na maneko nyinshi n'ubugambanyi bukomeye, kuko ufashe nka Fardc ni gake cyane ushobora kubona hashize amezi 3 nta musirikare uvuye muri Fardc wiripotinze muri 23. Rero urumva ko ari Fardc na Wazarendo bose ni abantu bashoboka kuba batanga amakuru menshi ku ruhande rw'umwanzi bijyanye n'uko bafitemo abo bakoranye kera, ndetse n'abo bafitanye amasano muri M23. Ariko ukabona ko niba hari ingabo za Angola cyangwa za Tanzania ziri hariya, ayo makuru yandi ntayo baba bafite, nta nubwo ibijyanye n'ubugambanyi baba bazi ibyo ari byo. Ikintu babashyize imbere ni operasiyo barimo, kandi nicyo kiba kiri aho cyarabazanye. Rero bagiye babaho gutakaza cyane ndetse banahomba byinshi,
ku ruhande rw'ubugambanyi bwakorwaga na Fardc ndetse na Wazalendo, kuko ubona ko akenshi operasiyo zose zakorwaga iyo parite yabaga iri kumwe hamwe yateguriye urugamba hamwe. Rero ubu rero haza kuba harabayemo uburyo bwo gukora mu bice bitandukanye, cyangwa bagasa naho bagira umunsi bagenera operasiyo bamwe, byari kugira icyo bitanga cyane ku ruhande rwa Fardc, ku buryo umusaruro wa ziriya ngabo z'amahanga ugaragara kurushaho, bitandukanye n'uburyo ubu bimeze. Yego, reka noneho dukomeza amakuru yacu tuje ku bijyanye n'intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF zagiranye ibiganiro na AVIS nyuma y'igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'umukozi w'uyu muryango Madame Karine Bosette. Izo ntumwa rero zari ziyobowe n'umuyobozi w'ishami rya UNICEF rishinzwe akarere ka Afurika y'Uburengerazuba yo hagati, Julius Fangani. Mu mujyi wa Goma rero zakiriwe na Corneille Nango, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo M23 n'umuhuzabikorwa wa AFC ushinzwe ibijyanye n'amategeko, politike na diplomasi Bwana Bertrand Bisimwa. Impande zombi zarebeye hamwe ibijyanye n'uko umutekano wifashe nyuma y'igitero cya Fardc cyagabwe ku Goma ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. AFC yashinje ihuriro rya leta ya Kongo kuba ryarateguye igitero mu buryo bunyuranyije n'agahenge kari karemeranyijwe umwaka ushize. Uyu Julius Fanengo yageze mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru avuye Kinshasa, abahuye n'abayobozi bakuru ba leta ya Kongo. AFC yatangaje ko urwo ruzinduko rwari rugamije gusuzuma uko ubuzima bw'abaturage buhagaze mu bice bibo byabohowe na M23. Ihuriro ryongeye ko uruzinduko rwabaye nyuma y'urupfu rw'umufaransa-kazi Karine Bosette rwashenguye UNICEF n'abaharanira amahoro. Yashinje ihuriro rya leta gukora ubwicanyi ku basivili no kugaba ibitero by'indege buhumyi mu bice bituwe cyane. Ati AFC yongeye gushimangira ubushake bwayo ubwo gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo habeho umwuka worohereza ibikorwa by'ubutabazi. Yongereho ko intumwa za UNICEF zabonye ko hari imbaraga zishyirwa mu kurinda abasivili by'umwihariko abana ndetse n'abagore. Kuva rero ku wa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026, umuhuzabikorwa w'umuryango mpuzamahanga akaba ashinzwe n'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bruno Remarcus nawe yabonanye n'abayobozi ba AFC anasaba ko bakorohereza ibijyanye n'ubutabazi muri aka gace. Ibiganiro byabo byibanze ku butabazi bwihutirwa nk'uko Radio Kapi bitangaza. Hari Goma, Bruno Remarcus yabonanye na Corneille Nango. Bruno Remarcus yagize ati twaganiriye ku bantu bari mu byiciro bibabaye cyane mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo bakora mu rwego rw'ubutabazi bakora n'inzego z'ibanze. Yasabye ko abakeneye inkunga habaho koroshya no ko abageraho byabageraho vuba, bakaba arimo abamaze igihe baravuye mu zabo kubera intambara n'abahunze ubwo imirwano y'uburaga mu bice bitandukanye. Bruno Remarcus yanasabye ibice bitandukanye birimo Sake muri teritwari ya Nyiragongo areba uko umutekano uri umeze, anasaba ko rero ibijyanye n'ubutabazi byakoroshywa. Ngayo nguko safari rero turagana ku musozo, ndagira ngo mu masegonda make utubwire wenda ku ngingo tutaba twibutse kuko bazaho ufite sangiza abadukurikiye. Safari uratwumva? Byari byanze sinzi ukuntu byari bigenze, numvaga bisa nk'ibisabira n'ukuntu. Turagana ku musozo, turagira ngo wenda niba hari ingingo waba ufite tutibutse kuko bazaho sangiza abadukurikiye. Nuko byifashe iwarikare aho bigaragara yuko ihuriro rya ACTU risa n'ibisatira mu marembo neza ya warikare, bigaragaza yuko hari impinduka zidasanzwe muri uno mujyi, ariko abazisenguzi cyangwa abakurikirana ibi biri kubera muri ibi bice birasa naho nyuma yuko ku munsi w'ejo n'umunsi w'ejo hamanuwe indege ya rokoteri ya ihuriro rya Fardc hano i Warikare. Birasa naho hano hari gukorerwa deployment muri ano masaha y'umugoroba, bigaragaza ko Fardc yarije kureba buryo ki yakumira ACTU kwinjira mu mujyi wa Warikare.
yego Mutama nawe tugana ku musozo niba hari izindi update ufite tubwire dusoze. Yego icyo nakongera kuri ibi ni amakuru agaragara ko M23 ifite umugambi utarasobanuka neza ujyanye na operasiyo uri gutegura, ubona ko ufite deployment nyinshi cyane ziri mu bice bitandukanye, harimo aka gace ka Muheto muri Masisi ndetse na Remeka na muri Warikare muri Asia Ekobo. Ni uduce tugize deployment nshyashya kandi byabereye mu gihe kimwe, ubona ko tutagiraga ingabo zihagije cyane ku buryo nk'aha Muheto bizwi ko hahoraga imirwano cyane y'abazarembo, kuko hasaga n'ahigenga habaga abashinzwe umutekano basanzwe, ariko ingabo ntazihari. Utu ni uduce dutatu twajyanyemo deployment nshya kandi zikomeye, ubona ko ari defense zifatika zirimo abasirikare benshi, ubona ko hari ikintu abantu benshi batangiye gutekereza ko hari imigambi idasanzwe M23 yaba ifite muri ibi bice. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreza. Yego murakoze cyane. Nawe Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha aho dukurikiye bwa mbere, cyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.